Yebo, ingane zawethu impela ziyabuya phana ke endimeni yomculo kaMaskandi njengoba sibona laphana ke umtshali ke ongenamoto ke sesifaye phana kumthandeni ke SK emva kuba ke igcwame lisha ke beliyonandisa phana ke ezweni ke laseZimbabwe. Bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqala ngenibingelele kuyona ke Mboso City MTV City nje mose qala ngene channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell uzithola zonke izindaba ke shishayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela ziyabuya phana ke ndimeni ke umculo kaMaskandi njengoba ke sibone lapha kumthandeni ke SK ke behambele phana ke ezweni ke laseZimbabwe ke eyonandisa khona kanti ke wengane zawethu impela kuhambo lwakhe ke lwaba impumelelo futhi ke basale ke abantu ke bejabulile ke bebekhona phana ke lapha ke emcimbini ke owayehambele kwelasezim. Hayi ke wengane zawethu impela wabuya phana kumthandeni ke SK wabese wathi hey impela ke abantu ke baseZimbabwe nabo ke bangabantu bafuthu impela ke ningabhidwa ke into ke yenziwa ke abantu ke abasuka ke eNigeria kulelizwe uthi hey ibona ke abantu ke abashushumbisa ke izidakamiswa hayi la baseZimbabwe bafethu kanti ke wengane zawethu impela ke umtshali ke ongenamoto ubese ke wangenelela wathi hey yabona ke emthandeni ke SK laba besimame ke bona ke bali dayisa lelizwe ke ngendevendeve kodwa ke yabona wena ulidayisa ke ngalamazambane ke wakho uthi yazini wena awufocus lapha ke emculweni wakho nokumsebenzi umhle futhi ke ojabulelo ke abantu uthi yabona nje suka nje uphele ke lapho ngoba hey ubulela ke iproject enhle kangaka ezolungisa ke izwe lethu. Hayi ke wengane zawethu impela usho njalo phana kusilo mtshali ke qonda ngqo igcokama ke lisha ke ethi cha impela ke ndoda ke awuqhele ufocus phana ke emculweni wakho ukuthi ke lapha ke eMzansi kwenzakalani ke hayi awungazingeni kodwa nje ugxile pha emsebenzini ke wakho. Hayi ke wengane zawethu impela ke zinjalo indaba bese niphathele zona la kweMboso City MTV City nje bafethu ake nisivumele sihlabe phasi ngedolo sithi qushe idibane yona ivideo elandelayo.